agek mo napngon sam iken laindo nung kumalan mabalik adda kalata isibay ko tarik na enwag kanayon napudno na ayat ko di ami nga aramide adda kalata isip ko kas ka lang mabuy-buya kas ka lang makikita sika ililiwa bangag nagkatuirik na dito'y matang ko tiyak kaya ang mapukaw ka kailiw ko alapot mo mangpabara barukong ko kailiw ko ti agek mo napngon sam iken laino nung kumalan mabalik adda kalata isibay ko tarik na enwag kanayon napudno nga ayat ko kailiw ko arapot mo mangpabarat barukong ko kailiw ko ti agek mo napnuan sam iken laino nung kumalan mabalik
adaman nila po dito na dahil ko na. Adakay man na po dito nga rayaw ni Ilocano programa po nga may mga hindi ngayon man na po kada kayo iti las o dito nga oras. Mani po dahil alas 8 po iti rabi ngayon ganat alas 10 iti rabi. Kahit sa pala kumapot na mga dakay lata apo ti sibay mi. Tapos ti kasta at dapay apo nga maparang ay tayo dito nga programa na pauluan. Rayaw ni Ilocano. Lalakit dagiti nga rod apo ada na po iti sibay dagiti Facebook na. Naimbag nga rabi, naimbag nga aldaw, naimbag nga bigati amin nga Kaya naimbag nga oras. Yes. Katagyaman kami apo iti awan umayo apo nga panang suporta iti dito apo nga programa ket sapay kumaapo ta han kay apo nga mga suporta iti programa taga na pauluan Rayaw ni Ilocano. Kita alangar da po i-share tayon dito yung programa tayo nga rayaw at naligas siya at adu tayo pa apo nga agdadanggay agkakadua iti las uda po iti 2 nga oras. Kada kasapay nga da po nga kahit niya po nga naganan bagamanen i-aring mi manen apo dito na YouTube channel tayo apo. Dati YouTube channel ti Apo, i-search lang Apo ti Marvin Agne or Rayaw ni Ilocano. Kahit hanyo mo tin Apo, lipatan na Apo ti subscribe iti YouTube channel tayo. Kahit itayo mo't Apo nga mabuya Apo dito itayo mo't Apo nga makita Apo dito past videos tayo manong Ray. Dagiti naglipas nga video tayo. Dagiti hanyo na. Hindi kalman, di na minsan, wano di naglabas nga Domingo. Yes. Dadami na po ti YouTube tayo. Yan, nagyaman kami ti 46 viewers sa Apo. Yan, i-share yun na Apo. Tat na di kasi kit adado tayo to pa Apo nga agdadanggay. Ayan. Ala, kit bago tangat mangrugi manong Ray. May samang pa nga Ilocano song. Bago tanga ibasa na kita na managtulong sponsor tayo. sponsor ta. Alawin. Adaman kahit kumakantain, baring maabot ko pa Anya. Kahit kumakantaan dyan, saan abato to'y puso? Na yun. Abay. Kaya nangasawon, at dapat lang pa nagkudto-kudtot mo tapusaw. Kahit kumanapong ay sagot dahil kadagiti na viewers sa itangan. Dagiti na ayat nga mang suporta. Kid mang suportan to pa iti programa ta nga napauluan. Programa tayo napauluan. Rayaw ni Ilocano. Apay nakikika. Kasla kwagamin. Anya. Jak maawatan ti bagik tatta kasamang Marvin. Apay kasamang Ray. Tagamin. Diyan man na baga ko. Aha. Alwadam ti pinagkangkanta mo. Apay. Saan abot to'y puso? Alawan. Sige. Iro nga abkon? Niro nga abmon. Dito yung pala ang programa tayo na pauluan. Rayaw ni Ilocano. Mang Ray, digyaman tayo intro na. Aha. Kastoy kadi nga apite pangmasakit mo dito kaungga Kaya mo data nga kantan makapagpagpagdamdamin. di pa ken pamasagi panagkunam nga ta jak masaktan ipagpakita saan nga bato puso o biyag ko
Uray awan akon di ta puso. Rayaw ni Ilocano. Panagipunan ko. Alawan ka mabsat, iti Di ta puso. Tapno din mami. Daytoy ayat ko para ken ka. una yun ang kuya. Kastoy kadi nga apitek pamasakit mo dito kaungga nuti pagkuna ken pamasagi panagkunam nga ta jak masaktan ipagpakita saan nga bato tuy puso o biyag ko laglagi pembiyag ko sika latpat-pat uray awan ako di ta puso laglagi pembiyag ko sika latpat-pat uray awan ako di ta puso uray awan ako di ta puso. Rayaw ni Ilocano. Hindi pa nagtuloy ako dito nga programa. Alaga dadawatin mi kati-kati kayo. Dagiti ang pinaka-share. Ayan, i-share tayo na po kan i-like, i-follow. Kan nag-subscribe kayo mo tinapo ti YouTube channel tayo. Search lang nga po ti Rayaw ni Ilocano or Marvin Agne Ayan. po. Aguray ka. Tatakalapin mas pas adan sa iliwliwag mo. At dati, at dagamin ti vitamin ko nga ininom ko. Maday, maliban, idyamanong Ray. Aha. Idi vitamin mo nga tinawar mo itay. Aha. Adan sa... Agoray ka, agoray ka. Kasla malibtak ka mo ta. Abay ta masiputam aming nga tignay ko. Anya ti sikreto Secret. Malaglagip ko lang. Aha. Kin Mama Miris ko, di kinantak. Kasla, adalikliklikam. Agkanta ka man eh. Takita aglaang. Lista da kita followers ta data. Damdama ha. Saan abato ti puso kanta man ading Marvin Kukulada to. Adalikliklikam anya. Tawan. Hoy! Mang Benny. Nga. Kapaja. Nga jawa. Agbasa tangarod ka din. Alang rod. Sakbay nga inta agbasa ating iti greeting saya kasamang Marvin inta man pa ibasa dagiti natulong kan na manangaasi nga kwata sponsor ta. Kaskin ni Sir Emmanuel Bacani. Ngaking kukuha po di BJS Sounds and Lights. Kamasara ka na po di ni San Mateo. Tumuwi ni Isabela. Ayan, Palataw Light and Sound. Nga masarakan tayo po di ni Munoz West Rojas Isabela. Vivian Abalo Simon. Ito, iso apo dito nang ito dito. Dito wifi tayo. Thank you so much, Ate Bibian. Ma'am Joe Bibian. Ramos. Yan. Dito na yung nagtugtugan tayo dyan ta Barangay Rangay Rojas Isabela. Rangayan. Dina Duminsil.
DJ Klang, Manilin Rosario, Yes. Tumbaga, Mr. and Mrs. Marvin May Antoribio, From California, USA. Susan Agne, From Hong Kong with love. Mr. Stewart Bautista, From Saudi Arabia. Chinga Nitnit, From London. Mrs. Smith, From Singapore. Wilbert Santos, From Canada. Nobi Knight, From London. Marivic Arellano. From Abu Dhabi. Tama ba? Tama. Correct ka yan kasamang Marvin. Thank you Shane so much. Agas, From Hong Kong. Vilma Santos, From California, kan USA. kastamot din nga kablaawan tayo kadagitiya grupo ti Saranay Worldwide Bilag Tilima. Kan kasamit nga kablawan tamat tayo ni Timatang ni datay na launay kabarbaro. Nagwapo unay nga sponsor tayo. Ayun. Ni Mr. Edwin Cresolo dito na USA mutla. Apo na yan. Hello Sir Edwin. Aha. Naimbag ngagsapam. Kastamot king kading ko. Ni. Sikan samot ni Sir Edwin na. Isubsubot kung tamo makasungbat karon. Ikas dahil alawin lang. Kan kasamot nga kablawan tamit ti Shockwave Sounds and Lights nga masarakan na po din ni lalawanan tumawin ni Isabela. Kukuha kini matmato na ni Mr. Romy Castillo. Kan kasamot apo iti Raun Electronics and Merchandise nga kukuha kini matmato na ni Mr. Christopher Aquino. Masarakan na po ti Raun Electronics and Merchandise apo dito ni Kawain City Isabela. Ayan. Kata ngarod ti panagtultuloy ti programa tayo kakabsat at ngarod din ngayon tayo gibasa kadagiti greetings yo tanay na punduan tayo. Aya. Kinahan ko mama nga nagpusong bato data may satta. Nakaibasa tayo ko. Pusong bato nga. Saan abato ko na? Ayun gaya. Nahan ko mga nagpusong pitak. Basa-basa nga rodan. Alam man ipod kini Annabel Agbayani ko na request nakman mga idol ko na tayo man na nam na maum ti ayat ko na nakalpas ko lang nga nag in replay jay live yu tatay aldaw tajak na buya. Oh, thank you so much from Annabel. Kacawam manay. Alam mo Ma'am Annabel, thank you. Manipod mo kini Jimwell Potpot Aquino. Naimbang nga rabi iyo Kuya Marvin kan Sir Ray ko na napakablaam man ni Papak nga Villamor Aquino dito San Miguel. Madama kami agbuybuya dito thank you kunana. Ana nga San Miguel data po Tsaka muna niya nga San Miguel. Ramon muna nyaman. Baka San Miguel Kawayan. Madiaon samot ka sa Tikawayan. At damat Ata ka di. Tenterport nga kayo barang ako data. Ay, San Miguel ata. Ay, Purok San Miguel. Faded Love. Ne? Nga Faded Love to request na nagan na. Sige, sige. Nakasabay nakita live view kakabsat ko na. Ay, thank you so madam. much. Thank you, Madam Faded Love. Yan. Pa-request Idol Marvin, kung na best friend forever. Thank you so much, madam. Sorry, pero walang ka-jowit. Wala si Klang ka. Opo. No shock mo ita. Sa bagay, kayag baling nga babae. Tsaka mo kanya kaya nagbaling nga lalaki. Okay. Alawan man ipog kini Teresa Ancheta Balacano. Magustuhan man ni manang mo. Magustuhan man ni manang mo. Manipod kini Madam Vivian Abalos. Thank you so much, Good evening ading Marisa Mauricio. Good evening dyan sa Pinas. And good afternoon dito sa Kuwait ko na ni Madam Teresa Ancheta Balangko. Balacano. Manipod mo't kini Michael Kianet ko. Kuna na. Pagikablao man ti taga Purok sa East ti Sevilla Rivera family kan co-family. Sa kayo apo nga co-family kan Rivera family. Rivera family. Kumusta kayo? Kan kasamat niya kablawak man manong rin ni Jason Rivera. Dito na Luna. Isabela. Marisa Mauricio. Good evening to Ate Vivian Abalos kunana. Manipod mo't kini Madam Dina Duminsil. Hello, may kayo nintayon makirayaw mga karsaranay kunana. Manipod mo't kini Ading Maribik Arellano ni Kasinsen kunana narayaw nga rabi tayo amin manong Ray kunana. Kablawak man nila kay ko Daniel Kali kunana. Sagutak man ti kanta nga Sika. Sika. Siakman. Sika. Alawan. Agbuya kayo no ti basit. Agbuya ka no basit dita programa yo kunana. Di na pala dakkel. Isupay. Good afternoon in sa Fred Abalos ko na ni Madam Bigbian Abalos.
Good afternoon. Nalpasen. Apo, dagitaman ading ko kuna na. Bayaw, sana ko na. Apo na yan, Manang Teresa na yan. Ay na, makapalagip dagita nga naglabas. Ay na, apo ko na ni Eleanor Agor. Hello, Ma'am Eleanor. Tatay palagbuy-buya kanya bigat pa yata naman uray na. Thank you for sharing, madam. Ayan. Basta magking ka, Madam Annabel. Thank you for sharing. Yo, kuna na tayo, nagdan na nga ba? The best ka talaga ading ko, Marvin, kuna na. Apo na yan. Pa-shout Hindi na out nga man, mga idol family Martinez at sa Burgos Isabela, kuna na. Sa mga Martinez family, ayan, manaimbag nga rabiyo amin, kakapsat. Sa din naman tayo niya dito na Burgos Isabela. Kinhaan lang nga taga Burgos basta Martinez family. Oo. Manipod mo kini Jonal Baggao. Kuna na, shout out dito sa amin na Fugaro ang adanan Isabela. At yung mga kamag-anak ko na hinay-hinay lang sa panginginom. Well. Lalong-lalo na si Uncle Owel. Uncle Owel. Oh. Numalam tatalo buti nga San Miguel Stone. Stone. Upat nga 4x4 ko naman. Ay, wen. Manipod mo't kini Madam Judith Ramos. Unay tayo takantan idol ko na makapaha saranta. Kunan. Oh, kamsat ni kapitan natin ha. Iso lagi pulong idi ka. Kinay. Kini kapitan. Ala. Lalok-lok kunda kanay kunan na kay. Way. Hanga lukluk po. Imbagalan lolo yung bansyong tatay kwa. Well. Alasag bayar dapat ipinagtultuloy tayo ti greeting saya. Kaya mangipaay manan ni ading Marvin iti may isang samiwe. Wen. Title, dati apo ti pamagat na kitnam na maim to eh. Ayan. Request Santo ni Jessica. Wen. Request ni Mama Annabel Agbayan. Ayan. Ay, nagpahabol ni Madam Bibiam. Wait lang ka, no? Good evening, ading Gladys, Dr. Nomela. Thank you for watching, kunana. Happy watching, Sir Dr. Nomel. Thank you for your watching. Dahil nga rin kakabsat, ay kanta nga napauluan. Namnamaim. Namnamaang ti ayat. Dito pala ang programa tayo napauluan. Rayaw. Ni Ilocano. Ah. Tuy ayat ko balunin ti agnanayo di nagtuman makita ken makadena tuy puso ken nakem ko agnanayong kantun anaiman ka nagan mo biyag ko ti agbati kaniya daytoy inbatim alagip ko isuti liwliwat kasikat manglinglingai tuy puso asililiday laglagipem namnamaem tuy ayan no anyan tuman ina malaan mangpasakit kaniya asar sarita nuko na abasul ko igapunan alipaten ka saan tubiyag ko taysut manggudas ni ayata day
isuti liw-liwag. Tasikak manglinglingan ito'y puso, asililiday lagalagipem namnamaem tuy ayan. Rayaw ni Ilocano. Rayaw ni Ilocano. Rayaw ni Ilocano. Romnick Baot. Apo talaga ini ka naka-score mo sa nga pulaw. Nuko na abasul ko, tigapunan alipaten ka. Saan tubiyag ko kay sut manggudas ni ayata. Daytoy inbatin alagip ko, isuti liw-liwag. Tasikat manglinglingan ito'y puso, asililiday laglagipem namnamaem tuy ayan. Laglagipem namnamaem tuy ayan. Ilocano. Abi na lilipata kata. Tayo nga dapat kanta ka na pauluan nam na maim to. Ayan, nga request kada tayo ni Ma'am Annabel Agbayani Yeah. from Tokyo, Japan. Aha. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Apo. Matamo ka. Ay. Next. Okay, hindi nga rin tagtutuloy ako ang gibasa kaligati greetings yaw. Okay. Ala. Manipod-mut kini Madam Dumincel. Dina Dumincel. Hello, Kabsat Marilyn muna from Switzerland. Happy watching, Kabsat ka na. Ayan. Eleanor Agor, apo. Nalpasato eh. Ano? Mga sir, tayo man balasyo titaaw kuna ni Romnick Baot. Manipod kini MJ Maragon. Idol Marvin ko na naparequest man jaya, Rest Your Love. Okay. Rest Your Love. Manipod kini Madam Viviana Balos. Hello manang Kurimi Mauricio ko na na. Kunamot ni Maylin Carriazo Matias Diaz Marcelo Gamboa. Good evening Manong Reventor and Ading Marvin ko na na. Good evening to Ading ko. Maylin. Kunamot ni happy watching Apo Press MJ Agustin. Apo. Hello, Mr. President MJ Agustin iti IAA. Kumusta kan nga? Kumusta mo tan? Ayan. Manipod mo kini Eleanor Agor. Adong malagip. Napay isang kasublit. Anya. Good evening, Sir Marvin and Sir Reventor. Kung na naimbag nga rabi iyo mga idol ko na. Kastamot king ka, Madam Viviana Balos. Eleanor Agor. Apo, adong napay nga eh. Kapag subsubli ka. Mga sir, tayo man nabalasit. Napay nga eh. Nagsubli. Hello, manang ko din na Duminsil. Kung na ni Madam Viviana Balos. Oy. Request ko man, taya, adda akong biyag ko kuna ni Tess Villano. Villano. Bilyano. Ada akong biyag ko. Kunamot ni Romnick Baot. Apo, 10 kanomot di ko score mo. Apo na eh. Ngam na siya lang aja, uri to, ado pa yun. Nagmadi ka mo ten. To, adakadwa na nga 0 si ka. Ay, di 20. Madi, tulat ta, ata, muno na di 0. Di madi mo lang. Ala ko na ni Madam Dina Dumincel. Hello, kakabsat Marilyn Munar of Switzerland. Happy watching, kakabsat ko na na. Idol tayo man gold digger. Ay, Wine. Nga marabiin.
rabi. Baka na makatagari tayo. Ringen datay ka nakaturugan, haha, kunana. Rumnik bao tapo, inik ka nakamantis kurin na. Apay, naglaing man. Kaya lang tinted ng talo. Elia Abdullah. God bless you watching from Brunei, Darussalam. Darussalam. Tess Villano. Request ko man tay adda akong biyag ko. Agor Nauli. kapya sam sa data manong Ray mabalin sa nga kaya? Kaya ta? Kaya padasan ta nga Alaman. i-remind ta. Alaman. Medyo nabayag mo pasit. Alaman. Sige. Dagitaman ading ko Marvin ko na apo na pinalakpakan na ka pa ni Mylene Carriazo, Matias Diaz, Marcelo Gamboa. Amom na pa yung nagpalakpak, naglagip. Apo. Okay, kuna naman tayo Jonard Paggaw. Shout out nga dito kuna na sa amin. Nalpasato yan. Nalpas sa gitaan. Ala, intajenti ko ang tanalpas sa amin dito yan. Okay. Itita talaga nga personal tan. Kuna ni Faded Love. Waiting doon Abu Dhabi. Makarayray nga programa yung. Giyaman kami apo Faded Love. Request si Faded Love tawan di Agduet, when. Patrick John Villanueva Paulino. Happy watching here in Cariga, Tuguegarao, Cagayan. Kunana. Dagi amin taga-Cariga po na yung Bagrabiyo. Kuna ni nagkansal. Lala, bayat man nga ro dapat pinagitultuloy tayo kadagiti nagiti greetings tayo. Agor ka tatabay bagat. Nga. Dagi ka mapukayat na tumawag dito Pilipinas kag ba kablao dito na balasiw tao. Ayan. Mabalin mi apo nga i-on air apo dito pangablao yo. Well. I-dial nyo lang apo ti 0965 0965 8070 8070 979. 979. Kun mabalin kami ang rabi iti load. Mga 100 pesos ta. Iko amin to apo daday pugton nyo nga kanta. Ngayon sino ti ag-sponsor ti load? Ada ti Nagsekret at tayo. nagsekret san. Ngahan na kayat ti, may baganagan na. Wen. Alawen. Kata lang rod, urahan nyo apo datay papugtumi ang kanta ako. Wen. Kuna na, itultuloy ta ti greetings pa lang, when nagkakaglawa greetings ka pa lang. kasamang Marvin. Greetings Okay, ka pa lang. manipod mo't kini Clarissa Bula, ni admin. Paspasali ka dito. Joke lang. Nice, Tita Rem, kuna na, may at request mo, kuna na. Buhay. Anyaman di request na ka di. Di ka mo. Baka man no, kuna. Ruth Valdez sa Mendoza. Naimbag nga rabi iyo, Kuya Ray, kan Kuya Marvin, kuna na. Manipod mo kina Annabel Agbayani, hello DJ Klang, kuna na. Kitam. Naimbag nga rabi iyo, Kuya Marvin, kan Kuya Ray, kuna na pa-shout out from Hong Kong. Pa-request nakman, laglagi pa maawan nagkurangak, ha? Paunay. Salamat ng marami and God bless you all. Kuna na Cheryl Tagala. Faded Love, shout out man nga mga idol ka na Junior Fernandez. Ayan. Chito Constantino. Kalahati sonata ng Wonderful Tonight at kalahati sonata. Hindi po pwede yun, sir. Ay, madi-aji apo. Hindi po. Kumpletuhin nyo na lang po. Why? May Kalahati sonata ng Faithful Love. Thanks from Dubai. Hindi po. Ang gawin nyo po kapag mag-request po kayo, ibuo natin po yung isa, then mag-request na lang po kayo ulit ng isa. Pwede po kayo pa ulit-ulit mag-request. Ganun na lang po. Basta madanon di oras ko Opo. na. Basta madanon lakit yung oras tayo. Tahamot nga tente apukit kasara. Kini Patrick John Villanueva Paulino, kuna na pa-request man taya apartment number 9. Apo na yun. At dati ko na ate yan. Ado ti pabangan na. Manipod kini Madam Annabel Agbayani, kuna na. Ag-request nakman pa never ending love, kuna na. Apo awang ka juwet ko Awang ka jowit na Madam. Nisyak matagbaling nga babae, namang orka kaya nga tagbaling nga lalaki suna. Iso pa. Niso na tagbaling nga lalaki ang kumagkaya tagbaling nga babae. Good evening, DJ Klang. Kuna ni Madam Remy Mauricio. Mackenzie Abat is Choco is watching. Hello, ma'am. Jeremy De La Cruz, pa-shout out man, mga karayaw ni Mark.
Fernandez Boboy Bakay, Archie Clemente, mga madama kami tagtaga ita. Request mi man buwan karayaw, salamat kunana. Kaya na ni ating Marvinata. Kaya ka, tato ng las 11. Manipod kini Clarissa Bulan, ini admin. Replying to Annabel Agbayani. Anak ko na na. Hello ate, aji lang, emote. Praniska Balanon. Good evening DJs, kunana Rayaw ni Ilocano, watching from Singapore. Eduarda Kalawagan is watching from Santo Tomas, Claveria, Cagayan. Apo, dahil din na taga Santo Tomas Claveria, Cagayan, Apo. Ay, baga po nga rabi amin ditang awan labas na. Manipod magkinig siya ilalaya. Hello idol, lagbali ag request ko na natikanta nga Magdalena. Apo. Sige, padasin mi damdamay ha. Wan ngam na mo kay ami kaya po. Suktan minto di kasinsin na. Di kasinsin tulat ati Magdalena. Magdalenon tulatan. Jonel Rombawa, kuya, kung nalabsam tayo jay request ko. When gamin hami nga kaya nga basaan amin no atay nagpangaton ti request nga da kayo nga ampay na ibasa. Mabalin nyo apo ti iulit dagi type yo. I-type yo ulit. Kasi lang ti kayat mi apo tam ti kastang kami makapasbasol. Kunamot niya ngam sakbay na ado unay ti may babasa ta kasamang Marvin na yan. Rod, kumanda ka pa'y. Sakbay na nga intag tultuloy kita adti man mga ipaay kami ti may isang samiweng ngagapo mo lang kini ading Sika. Ay, siya? Ay, dakon biyak ko ngay. ay sige padasig. Sika. Sige. Okay. Okay, manipod dito programa tayo pala Rayaw ni Ilocano. At akong biyag ko, di mo ipasabat na sakit na ikikita. Di na kalikutan, unasenday tadwadwang, agpalawag agman. Tiki na pudno na tunggal kasangan mo, siyak tayo di makainga. Amok nga ti gustuen adak sibay mo, nga aglalain luken ka. Adut nagkuranga tauray laeng nusurat, di kan masubalita. Ngem di na kaya kasawen, nga awan kan dito'y nakem, kurang aklat panawen. Isut pagpunaan, adikan ayayaten, deti magtilaglag ipen, di ka kuman. Diyan kuman nagpagpakita at ngayon ka masaktan. Rayaw. Ilocano. Tauray laeng nusurat, balita, ngem di na
kaya tasawe kan dito'y nakem kurang aklat panawin nuisut pagkunaan adikan ay ayaten dayti matilag lagipen di ka kuman sinubyanan Diyak kuman agpagpakita Tadyak kaya't ngayon ka masaktan Diyak kuman agpagpakita Tadyak kaya't ngayon ka masaktan Try out. ni Ilocano. Wala, din ang dapat ikanta na pauluan. Adda akong biyag ko. Ngala. Ngayon sagot ka tayo ni Manong Ray, lagmay. Nga na, ginuwetan apo ni Ading Marvin. Yan. Okay, agsublitan nga ro din apo ti katiti greetings yo. Kuna ni Madam Junel Rumbawa, kuna na kablaawak man Kuya Ray, kuna ken ka Kuya Marvin da Magno Uncle Anton, Kaloy Uncle Arnaiz, Auntie Dilin, kuna na Madam Inumda. Thanks mga idol, kuna na. Judith Ramos, kuna na replying to Chito Constantino, quiet ako sir, kuna na. Chito Constantino replying to Chito Constantino, hehe, kuna na ganun po ba, kuna na. Kita ngamuray no kasta kakabisat kata Ala, dagiti na hambay apo nga nakapag-share. Ito di Facebook na ganan. Ito Facebook page po. I-share yun na po. Tatno di kasi kita umadutay pa. Atadutay pa apo nga agdadanggay. Iti las uda po iti duwa nga oras. Iti programa tayo nga napauluan. Rayaw ni Ilocano. Manipot kini Elia sa Mauyaw. Kuna na sapay kumako na tamakadanon Jay Jeddah. Kuna na Jay. Jakam mo. Kunamot ni Sir Preda Abalos Naipis. Kuna na pa-request man Sir Marvin Jay I know. Kailiw ko nga manggaganin. Kuna na sagot ko man Sir kaya insan ko nga Vivian Abalos. Kuna na manipod mo't kini Roger Dionisio. Good evening to Ma'am Judith Ramos. Kuna na manipod mo kini Madama na Bella Bayani ko na na-request ng man idol ko na natayin adan gaya man namnamaam. Huwag nalapasin man. Oo. Nalapas na gituyin. Agbiag ni Ray out. Okay, sakbay ng orte yung title tuloy apo dagiti nga greetings yo. Kung ala, kitinteman pa yung aro da dinggan tay samiwang na ngay sagot ka datay na Ading Marvin. Sa niwang napauluan, I know nga request ni Sir Preda. Preda Abalos. Padasik sir ha? Wana. I know what it means to be lost in the dark. I know what it means to be tossed in the storm. I have walked alone with a heart of stone and despair so heavy for peace. But you called my heart and you told my heart to forget the dark and fears. And now that I know
took out my heart, and you told my heart to forget the doubt and fears. And now that I know the joy of your love, my head is high, I can face the sky. I know you're the devil is he belongs. I know for you I could die for you. I believe I know. I know. Rayaw ni Ilocano. Dapat na po ay kanta na pauluan. I know. I know. Yan. Para kini Sir Freda Abalos. Ayan. Okay. Iti pa nagtultuling orti programa. Hindi ka rin po ituloy nga ibasa katagiti greetings yo. Ayan. Manipod kini Avatar Pre. Kunana. Hello po Ma'am Judith. Kunana. Jeremy De La Cruz. Kuya Marvin J. Buanman. Hehe, salamat. Kunana. Madam Vivian Abalos, thank you insan Fred Abalos, kunan Napis, takantangin sagot mo kanya, thank you Sir Marvin, kunana ni Madam Vivian. Judith Ramos, hi sa wakas, kunana nang nagkontay I know, thank you Idol Marvin. Kunana naglaing na Idol Marvin, thank you Sir Marvin, kunana. Thank you so much. Medi binayat. Kablaawak man apo dagiti Arctic Tipurok 6 Sibilya, kunana. Judith Ramos, plaka ba yan? Opo, plaka yung pinatugtog Hoy, niya. huwag kang ganyan. Pinagharapan ko yan. Pinagharapan mo? Oo. Pinagharapan mo? Plaka. Opo. Uy! Huwag kayong mamati sa kanya. Tapos ko na ni Mark Kenzie Abat Ischoko. You are the best. Kunana si ka. Apo na yan. Una yun na yan. Kunamot niya, Madam Praniska Balanon. Yahoo! Bravo, DJ Marvin. Nice boys. Kuna. Judith Ramos replying to Avatar Pre. Watching, happy watching Kapsat. Enjoy. Kunana. Thank you so much. Linag na Villaver. Galing naman ni Kuya Marvin, kunana. Avatar Prayer, replying to Avatar Prayer, Judith Ramos, yes ma'am, kunana. Bravo Idol Marvin, you're the best, kunana ni Judith Ramos. Manipod mo kini Freddy Manzano Ramirez, ayan, madam, ayan yung kapatid na Dennis, ayan si Marvin Agne, kunana. Oh, mag-subscribe ka na. Madam, meron din sa YouTube. Aywan. Yung mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aming YouTube channel, i-search niyo lang po ang Marvin Agne or Rayaw ni Ilocano. Then, wag niyo na po kung kalimutang mag-subscribe. Kasi dyan niyo po napapanood yung mga aming mga past videos. Opo. Kung naman ni Junel Rombawa, makaparayaw kayo nga talaga mga idol ko na. Kung naman ni Sir Stuart Bautista, naimbag nga rabi Sir Marvin Canceray, kung na. Apo. Great command tini bakit ko nga naanos unay nga ni Geraldine Bautista nga agbuy-buya dakin balong ko kung na. Ken great command da katugangak nga naanos nga Dagi jay since your dagi jay anak ko na request ko man jay since you've been gone. Agore ka man. Adan sa team song ni Sir nga Kwang Stewart. Di man team song na pangasim. Sige mga ron. Sige man. Sige man. Nadamag ko ading nga
at dadadapilan nyo. Umay ko man idapil sa ngalawas nga onas ko. Kukwam tay tugbog na, takukwak tay usang na. Nagarabyado ka pa'y ading, oray ipiluta. Apo. Hello, Sir Sayward. Yan. Team song mo sa tayo padapil. Dadadapilan na siya. Sir Waway. Manipod kinilin agna Villaver, kuna na. Oo, madam, kuna na. Permite palakpak manin ni Maribik. Apo na yan. Manipod kini Freda Manzano Ramirez, Len agna, kuna na. Mag-subscribe ka na, madam kapatid yan. Dennis Agne. Naulit. Hindi ba yan? Ay, iba. Okay. Romara Kahilig. Sir, paulit naman galing Romblon, kuna na. Paulit naman galing Romblon. Ano yun? Happy watching Rimalin Calibuso. Yan. Jeremy De La Cruz, Kuya Marvin, yung buwan sana, salamat kahit kumangag ulit ko na. Jeremy De La Cruz, salamat guys, ko na. Freddy Manzano Ramirez, madam, ko na. Yan ay at linggo ko na. Ay MWF. Oo. Yan at linggo ko na. Manuel Bacani, good evening Sir Marvin and Sir Ray, mga idol ko na. Maraming salamat Sir Emmanuel Bacani. Ay, nagbuo yan ni Sir Emmanuel. Sir, daman tikat pinto nga kantayong kanya. Well. Manipod kini Judith Ramos, shout out mga idol ko na. Mylin, Emlyn Band? Uy, no, Mylin Band. Up. Macau, thank you ko na naman. Shout out nga road. Ay, pa-shout Hamot out. nga ako hamot ka sa dyan. Ay, sabag. Sige. Hello. Mary Ann Villegas Ditsi, happy watching. Apo. Gina A. Ibonyayi, hello, good morning everyone. Ay, good evening everyone. Kung na hello mga Maring Heidi J. Heidi J. Klang, good evening. Kung na mga pogi ko na. Apo. Hi, pogi Klang. Joke lang. Madamag buwet at ang ardimean. Wait. Russell Madam Bacob. Galing talaga ni Idol Marvin. Pa-request naman ng Margarita ko na. Pau? Yes, Avatar Pre ko na. Request man apo tiya Beautiful and White ko na. Awan apo ta kidyak ang piyesa. JP! Ako naman ni kumpare ka, JP ngamin. Judith Ramos. Aha, ko na. Intira na ni Idol Ray. Galing ko na. Ako na Apay siya ka ni Marvin. Aman, siya medya nagkantati ko nadamag ko ading nga kunan. Naglamuyot nga boses Kuya Marvin, kunana pa-request nagman, kunana. Agpakaada akon ayat ko, thanks a lot, kunana. Cheryl Tagala. Anabel Agbayani tayo man, don't say goodbye ading Marvin, kunana. Apo na yan. Junel Rumbawa, request ko na idol, Blue Bayo, awan, tagkantagabsan. Awan da. Kasakbay niya at manong tatlo makaduta ti request daya. Kantahin tamang pa nga dati na may Rest Your Love on Me. Request might lang ni... Teka mo sinakit ni requestan. Basta request da. Request ni MJ Maragun Manong Ray. Manipot pa rin dito programa tayo na paluan. Rayaw ni Ilocano. Don't know me any more than I know you, and I wouldn't blame you if you walked away. I've been watching you all evening with those teardrops in your eyes, and it touches me much more than I can say. You know I hate to think that someone could have loved you more than me, and if it's I was in, I'll be right by your side. Lay your troubles on my shoulders, put your worries in my pocket, rest your love on me a while. Lay your troubles on my shoulders, put your worries in my pocket,
rest your love on me why. Rayaw ni Ilocano. Saw you in the corner from the moment I walk in. Saw your lonely face across the room. No, I won't forget, and the way it might have been. Why did you have to leave it so soon? You know I hate to think that someone could have loved you more than me. And if at times like this, I'll be right by your side. Lay your troubles on my shoulders, put your worries in my pocket. Rest your love on me wide. Lay your troubles on my shoulders, put your worries in my pocket. Rest your love on me wide. How long must I wait for the lessons to be here and the lessons to come? Just to think that I was born too soon. How long, honey, when your loving dawn comes? I wasn't there when you loved me. You just didn't know how to begin. Lay your troubles on my shoulders, put your worries in my pocket. Rest your love on me wide. Lay your troubles on my shoulders, put your worries in my pocket. Rest your love on me wide. Rayaw ni Ilocano. Ayan, dahil tapo tayo kantang Raise Your Love. Ngayon, sagot na ating Marvin kada tayo. Kan kasama ka ni Mr. MJ Maragon. Kan iti na kadwa na po ka nag-request dyan. Kasunat. Ayan. Next. Ay, greetings apo. Kini, maguri ka, naawan, iti talatan datin. Mamutin, napukaw. Dagiti apo nga may basa ti greetings na, yan. Ulitin nyo apo ta haan ko apo nga may basa no kasta nagpangaton. Manipod kini Windel Soratos Biyernes Matulin. Naimbag nga rabi iyo mga idol pa request po count on nyo kuna na. Kuya Idol Marvin nagyaman ako na na. Kuya Marvin pa request naman song in the last resorts kuna na. Judith Ramos Golden Boys parang original kuna na. Jeremy De La Cruz buwan man kuya kuna na time pa lang abangan. Salamat Kuya Marvin. Ngamin apo tin nakapila nga requested dito is digiti ayore labasit apo. Bienvenido Portugal Trinyo. Pa-shout out po ko na. Okay. Antonio Duxa. Good evening Sir Ray and Sir Marvin. Kuna na pa-request po ako ng bukal-bukal. Thank you from Antonio Duxa. Dito Sentro Uno Luna, Isabela. Dagiti apo taga Sentro Uno Luna, Isabela. Na baga po nga panagsaad na kayo kada kayo amin apo. Manipod mo't kini Daddy Byron Concepcion. Kuna na pa-shout out sir. Dagito iti iske nga naggagat. Kadagito pa'y kadwa. Kadagito kagawad. Kies Lanusa Jomari kuna na. Makaraig Joy Mansano. BJ Concepcion Jomar kuna na. Alem Trias Warren kuna na. Ronquillo Kagawad June Lata. Secretary Lander Lanosa Kentoy Numo tibiyang ko na wunmat Byron pero di ba biyanang Stenser ko na Apo na yan.
Kuna namot ni, sakbayag tultuloy tayo, siguro mangipaita pa iti may saya. Kaya napagyamanan tamo tinapo, dati na Manong Ray, dati na active. Adan iti 123 viewers tayo. Yan, nagyaman kami. Kita, share pa more apo, tanong kasi kit adadutoy pa nga, agdadanggay. Kasi may nakarti pinagtultuloy apo dito nga programa, dati man nga rudo na apo ti may isang asamiweng. Ngayon sagot ko kada kaya apo, nga request ni Mr. Sir Waway Bautista. Kanta nga ng pauluan, Since You've Been Gone. Dito pa lang programa tayo na pauluan. Rayaw ni Ilocano. Since you've been gone, loneliness surrounds me. You find me waiting here, just in case you change your mind. Give me a chance. Listen to my lonely heart beating fast for you. Since you've been gone. Yesterday I know I've been crying over you, and I can't stand it no more to be left here all alone. Give me a chance. Listen to my lonely heart beating fast for you. Since you've been gone. Yesterday I know, and I've been crying over you, and I can't stand it no more to be left here all alone. Give me a chance. Listen to my lonely heart beating fast for you. Since you've been gone, beating fast for you. Since you've been gone. Try out. Ni Ilocano. Yan. Ito po tayo kanta nga na pauluan. Since you've been gone. Ngayon sagsagot tayo ni Mr. Waway Bautista dito Aha. sa Saudi Arabia. Okay, mapantay nga roda na po ko greeting show. Reds Dub. Kuya Ray, kung napakibati po si Jenaline de la Paz at Ribs, LJ Libungan, Labog, kung na. Nathan Labog, Yet Mateta Libungan, Bugarin at mga tropang Bombay, Joe Ganaris, Sax Alice and Alexa, magandang gabi sa kanila. Lahat kuya, request ko naman, Ading Marvin Jay, di ka maila. Manipod mo kini Portugal Trinyo. Pa-shout out po ko na. Daddy Byron Conception pa request ko man jay Iliw ko na.
Sagot na kano kini Madam Vivian Avalos. Kunamot ni Sir Emmanuel Bacani. Dinggak man to Sir Marvin. Thank you Sir Marvin. Sir Ray kunana. Apo na yan. Dinggin nanto kano. Agora kata isat minto pa nga na yung bagay ko na lyrics na. Well. Para kanya man di nga sunatan. Man. Naimbag nga rabi iyo dua kunana nga Sir Idol Marvin ken Sir Ray kunana. Jeremy De La Cruz. Adya latang arod exchange of heart Kuya Marvin. Para ken tatay ko Juan De La Cruz. Karakaron deng hanta ma-play data nagbaliw-baliw ka ti request. Kamin kita adya ko namin ado talaga ti pila di ba Manong Ray? Salamat mga kuya ko na. Manipod kini Daddy Byron Concepcion na imbag rabi karayaw ko na. Daniel Aga Matulin na imbag rabi iyo mga idol ko na pa-request Kuya Ray Buchi Kick. Nyamot din. Da. Good evening po sir. Dami pong nanonood from Santa Fe Romblon ko na. Maraming salamat po. Maribik Arellano, pa-request ikaw ang dahilan. Si kami. Well, Amo dala ta piyesam. hi po ko na niya Portugal Trinyo. Daddy Byron Concepcion na imbang rabi nalpasen. Na imbang rabi nalpasen. Tay na damo nga ayat ko na niya Mary Tunak. Ala, kat sapay kumata maabutan to pwede kita nga request. Wen, tati oras tayong kakabsat alas sa 9:06. Ayaw. Napaot pa ako ti pinagkakatawa tayo ko sapay lang kumata dagiti request yung kumadanon. Sakbay ng organ tagtultuloy at tuy man may isang asyonata. Nga isagot kada tayo tino mo. Amok di intro na eh. Kanta ka na Pauluan. Sumala tayo pa lang pati si Siwi. Awat dun dinog ng maan kung kaay ayaman. Ingaro taamaak sisiwit kun naata. Nukadno o gomanyo to kayan na himayo. Isunga amanyo sa tuong sisiwit ko. Sisiwit ko, o sisiwit ko. Nulumawa ang borboron ko. Sumurat loob ko manyo tasakot di ng paa mo. Manipot pa dito programa tayo na Pauluan Rayaw ni Ilocano. Ayan. Imoy ko binisita, ikaw di sungkod na. Nangitlog si Dua, maam-amaan siya. No piyon yung maam-am mo, mampakada kayo. Tapnon maugoman nyo sa tuon sis
dinampaa mo. Rayaw Ayan. ni Ilocano. Datapo tayo kanta nga si Siwit. Ay. Yes. Sigurado ado rimor di balbalay dapat ta nagsasala. Talaga mano. Ala ka tagtultuloy tayo nga ro na po katagti greeting show. Kuna niya, Sir Stewart Bautista, Sir Marvin, Sir Ray, kuna na. Agyaman unay ta, pangagyo manen, jaya. Dadapilan. Dadapilan, great man ni Boss Emmanuel Bacani. Na imbag nga rabi, Sir, kuna na. Kita. Aha, Florida, Manzanes, tutok. Sir, sorry, handa ka ibasa. Okay, manipod mo't kini Judith Ramos. Hay sa wakas ng nalpasan, Sir. Nalpasan ito yun. Hintay nga ro din dyan ti talaga nga may basa. Ayan. Kuna ni Nick Paradillo. Sir, pa-request po, I do love you. Sir, mukhang hindi na po kaya ng organista natin. Kaya niya, kaso ewan ko sa kanya. Sa oras. Sa oras po natin. Kung aabot pa po. Ayan. Okay, Judith Ramos. Kuna na, go, Kuya Idol Ray. Kuna na, paborito talaga, Cordillera. Si Siwit. Yahoo! Wey. Kuna na. Maraming salamat at maraming thank you. Dagita tigi kaugalyan nga hantay nga dapat nga liplipatan. Okay? Manipod kini Junel Rumbawa, pa-request ko man. Kuna na, Jaya, bawat saglit by Romeo Quiñones. Hindi po ako marunong magdalo-dalot eh. At dadalo-dalot na dyan eh. Nang ikaw ay aking Nakilala, nadama. Sorry, sir. Manipod kini Awan, Judith awan. Ramos. Kuna na, makapamurmuray idol Kuya Ray. Kuna na. Kuna na, watching from Australia, Rayaw ni Ilocano. Request ko man ba po tayo, basit nga truck. Apa? No, maabutan tayo pa apot ti oras. Sige, ang awan problema. tagis na, wen. Kantaan tayo apo, gamot na request yo. Ngam no saanan to no biyernes ton. Well. Ala, kita... Hintay nga ro din na po iti kung kunada nga makapaliw-liw akang kanta. Habang pag-urayan tayo apo kadagiti greetings yo. Nagtimanin na po ti may isang samiweng. Manipod mo't kini Sir Stewart Bautista. Great man sir ni mother ko kunana ken lolok. Mga advance happy birthday Sir Marvin and Sir Ray. Apo. Kunana ni lolo na kanu ken lola na. Hello, Lolo and Lola. Advance happy birthday. Gano'n kada kayo? Ala, kitaan nyo, baka no agapit to ti unasin ni Sir Stewart. Hanyo lang lipatan na tayo kay kukuha na. Dadapilan na. Ano title na? Bugel. Okay, dati nga rin kakabsat ay nag-request ti bukal-bukal. Ayan. Naabutan. Nabutan. Sakbay nga rin pinagtultuloy dito nga programa Rayaw ni Ilocano. Nupuraw jay bukel tambo-tambo. Nunalabaga tay bukel bugbugayo. Nunangisit jay bukel takit kalding. Nunasileng tay bukel okel. Ala. Nunatangken jay bukel ay niyog dayta. Nunasilap tay bukel kamatis dayta. Nunagkulog tay bukel ibong dayta. Nunagputi tay bukel sikog dayta. Rayaw. Ni Ilocano.
bukel, ambutambong. Nuna labagat ay bukel, bugbugayo. Nunang isit ay bukel, takit kalding. Nuna sileng tay bukel, okel, okel. Nuna tangken jay bukel, ay nyug dayta. Nuna silap tay bukel, kamatis dayta. Nuna kulog tay bukel, ibong dayta. Nuna kuti tay bukel, sikog dayta. Nuna kulog tay bukel, ibong dayta. Nuna kuti tay bukel, sikog dayta. Rayaw ni Ilocano. Yan, Ayan, dahil tapos kanta na pauluhan. Bukel, bukel. Alagan tayo nga tagtultuloy apo ko dagiti greetings yo. Kuna ni Jeremy de la Cruz, great man sir ni tatay ko, Juan de la Cruz, madama mangan tinuno kuna na. Ay, Anya nga masay. tinuno. Mais, tilapia, uno, anya. Manipod mo't kini madama. Pagkita ka na darsem ya. Nawanin. Wari ka tayo jeta, mapan. Okay. Ito na screenshot dito eh. Wala, ako na ni Madam Gina Ibonya Yip. Hello, Maring Bibian. Ko na. Hello, Daddy Byron Concepcion. I love you, kagawad ng buhay ko. Kunapo. Na yan, ayan. Yeah, mga sweet, sweet. Byron ng buhay ko. Ang sa matayay. Ang gusto kong mahal, sana'y laging sabay tayo. Sa pagtulog mahal, Tum. hintayin mo naman ako. Sabaw tayong... Ay, sabaw. Sabay. Mangarap sa mundo. Tuloy na. Okay, kunaman ni Madam Bibian, Maring ko, Gina Ibonya Yip, kunana. Okay, Jonel Rumbawa. Sigin ako ya, jay bawat saglit. Maday, no kaya mo, sikaw may kumanta. Okay, may kaya kami na ading ko. Kata... Na ikaw. Wala, di kahit. Okay, manain. Kita... sakbay man na po ti pinagtultuloy tayo. Ulit man na po ngayong kumablaw kadagiti naayat nga tumultulong ti dati nga programa tayo, aya. Manipod ko ni Sir Emmanuel Bacani. Yan, dahil kukuha po ti BJS Sounds and Lights. Kamasarakan na po din na San Mateo. Tumuwi ni Isabela. Kukuha kinimat-mato na ni Mr. Emmanuel Bacani. Manilin Rosario Tumbaga. Yes, taga Marabulik 1, Kabayan City, Isabela. May isang admin te apo. DJ Klang. Isumot apo ti may samat nga nagagat nga admin te taga tinay Santo Niño, Kawayan City, Isabela. Palataw, Light and Sound. Kamasarakan na po dito ni Muñoz West Rojas, Isabela. Viviana Balo Simon. Dahil nangitad ti Wi-Fi tayo from Switzerland. Remy Mauricio. From Switzerland. Joe Ramos. From Switzerland. Dina Duminsil. From Switzerland. Delma de la Cruz. From Switzerland. Ang laing ka. Marvin Toribio and Mayan From Toribio. California, USA. Susan Agne. From Hong Kong. Mr. Club. Stuart Bautista. From Saudi Arabia. Chinganitnit. From London. Mrs. Smith. From Wilbert London. Santos. From Canada. Marivic From Arellano. Abu Dhabi. Joy Kakayan. From Singapore. Che Nagas. From Hong Kong. Vilma Santos. From Gan kastamot California, na po ang USA. kablaawan mi itiya sa Ranay Worldwide Worldwide Pileg Pileg Tilimakan kasama ni Sir Edwin Crisolo. Kan kasama po ti Raun Electronics and Merchandise. Guys, ayan. Ang sublitin nga rin po kadagiti greetings yun. Ayan, Judith Ramos, go, go, go. Kuna na, ating Marvin Bukal-Bukal, yahoo, kuna na. Apo na yan. Uy, kata, kunamot ni Nick Paradello. Sir, pakanta po, Only You. Pag-shout out sa misis ko, Ros Villa Paradillo, taga Davao po kami, salamat, kuna na.
Emelda Bautista, Sir Marvin, i-greet man ni anak ko nga waway dita sa Saudi ko na. Ni Sir nga. Sir Waway. Oh. Great ka kano ko na ni mamang mga Imelda. Kita man. Di ba nag-aenda ka dyan dita? So pa ya, manipod mo kini Emmanuel ba kani? Thanks Sir Waway, ingat lagi Sir imbag nga rabi kanyam Sir Waway ko na. Manipod kini, may kakidag kanta ditaw. May kataw. Manipod kini Vince Pineda Olanday. Pa-shout out naman po dito sa Aurora Isabela at sa family. Olanday, salamat mga idol ko na. May katoy, may kakumanta. Manipod kini Lynn Agna Villaver. Pa-request naman Kuya Marvin yung damo nga ayat ko na. Opo na yan. Okay. Sakbay tapon tagtultuloy at timanin nga rod apong o may nakay isagutan. Timay sa nga San Miweng na ating Marvin? Na? Ala, daman dyan naman eh. Daman madyan, ha? Aguray ka, takantaik pa lang dati na may sapong nga request da. Promise mi kano apong nga ibanag nga i-translate na po ti Ilocano version. Aha. Sa tayo ito sa ron tayo, Magellan. Nita Remy. Sige man nga rod. Ala, dati nga rin na po ti kanta ka na pa uluan. Magellan, ay, Promise me. promise me. Iyawat ko to'y ayat, gapuken ka, o biyan ko. Awan sa bali, pagduyusan, day tuwirik na. Pamatya na, kumaubyak ko, ayat ko, tiag na nayon, ikarik biyak ko. Asikan tulae Ganumang bayag pagkadak ka Day turik na agsasaini Siya kuntay agsagaba Indak panumpala Di ba nagtultuloy ako dito yung mga programa na pauluan na Rayaw ni Ilocano. Yan. Nagiti po viewers sa'yo. Happy viewing kada kaya amin na po mga labasan. Yan. Ganuman bayag pagkadak ka Day tuirik na agsasaini Siya kuntay agsagaba Nindak panumpala Iyawat ko to'y ayat Gapuken ka o biyak ko Awan sa bali Pagduyusan day tuwirik na Pamatya na kumaubyak ko Ayat ko tiag na nayon Ikarik biyak ko Asikan tulae Rayaw. Ikarik biyak ko Asikan tulae Ayan. Rayaw ni Ilocano. May naapot ay kanta nga Promise Me. Nga kinanta ni ating Marvin. Nga isagot na kada tayo amin. Awan labas na. Yan. Ayan. Kata, iti pa nagtultuli apo dito nga programa. Iti nga beat agibasa pa katagititad duma pa na bati nga greetings. Ayan. Kuna niya Jonel Rumbawa, please kuya. Kuton titaltalon kuya, kunana. Karkaro apo nga. Nakarkaro apo. Nung awan. Cesar Gabwat Jr. Sir, request man tapno di ka maila. Thank you Sir Marvin. Would like to thank you Sir Ray
for reading all my request. Salamat po. Okay. Judith Ramos, Rayaw ni Ilocano, kunana mabuhay, kunana impukaw na kami, si ka. Remy Mauricio, may kayon mga karayaw, tagbalsi tayon, kunana. Manipod mo kini Opelia Liano. Ajeman Lulo ading Marvin, kunana. Niya taluluwa. Diyan mo, ganyan nga lulo. Jagpay napat padasan para Tinagsangit adu aluluwag. Apo. Okay. Nya sumaro no adi? Dahil request ni Auntie Remy. Oh, Nga Madjilan. Madjilan. Madjilan ken sa ano, Yilo Rose kano. Alawan. Okay. Dati nga dapat kanta nga Madjilan. Agoray. Agoray, bye. Kita. Ay, sa pula. Ay, kas, jay. Ala, kita kita pa nga dapat hampay nga nakapag-share. I-share yun na po. Oy. And I-like that. I-like and follow yun mo na po dati programa tayo nga Rayaw ni Ilocano. Tap na di kasi kada daw tayo pa apo nga agdadanggay. Naragragsak tayo man na. Ayan. Adan. Siguro sa ate yan. Aha. Ayan, iso talaga. Sige, padasin ta. Dati nga rin na po ti kanta nga na Paul Juan Madjalan nga request ni Auntie Remy Mauricio. On March 16, 1521, when Philippines was discovered by Magellan, they were sailing day and night across the big ocean until the show is Limasawa Island. Magellan landed in Limasawa at noon. The people met him very welcome on the shore. They did not understand that we can be have done because Castilla did that waray man. When Magellan landed in Cebu City, Raha who met him, they were very happy. All people were baptized and boiled the Church of Christ, and that's the beginning our Catholic life. When Magellan visiting Mactan to Christianize them everyone, but Lapu-Lapu met him on the shore and drive Magellan to go back home. And the battles got so mad, ordered his men to come a flood. Mactan Island we call not grab, cause Lapu-Lapu is very hard. And the battles got it down, Bolas and spear versus gun and cannon. When Magellan was on his feet, he stumbled down and cried a cry. Oh mother, mother, I am sick. Call the doctor very quick. Doctor, doctor, shall I die? Tell my mama, do not cry. Tell my mama, do not cry. Tell my mama, do not cry. That's a dain man Mactan, long time ago, ladies and gentlemen. Sabi nagrigat ajay. That's the end of Magellan and the island of Mactan long time ago. Ladies and gentlemen. Kunana. Kasi lang magaya ma dyan. Amok taon. Alag, sublite nga dapat ko tigiti greetings tayo. To oras tayon. Alas 9:29. Dapat po nababating at 31 minutos ngayon tayo pinagkakadwa. Okay. Dapat ka naglaing nga kaya no kasi nga po. Siyempre, mabisintan. Manipod kinilin Agra Villaver. Kunana, galing naman ni Kuya Ray. Kunan, thank you. Ophelia Liano, si Siwit man, Mary Sading. Kunana. Nakaturog ka. Wait. Tatay pa nakanta ading ko. Okay, manipod mo't kini Imelda Bautista. Kung na Sir Marvin, pwede ba ag-request kanta nga? Eddie Peregrina nga, Don't Ever Go. Apo na.
Dili mabaling nga suktan ta, Away. di pregrinan. Ag comment ka dago sa ton may kwatan. May May program tayo. Eleanor Agor na imbang nga Rabi MDJ Klang. Klang. Mario Asto, nagmayat talaga ti boses yu, Sir Ray kan Sir Marvin. Apo na yun. Thank you so much. Thank you so much. Judith Ramos, dagita nga paglaingan ni Idol Ray. Hapon. Ngayon, tay gold digger, dinakayat kanta. Aman, no humabula ka tay oras tayo. Ken baka makabulabog tayo ako Oy. tao kami na medyo naringgon kami. Oy. Ay, sayang dati pala natin. Kuna to Jack. Kantain iti obraan da kano ha 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 kuya ko nana. Ala madam, di ka matanagan tento no biyernes ore maminduam nga i-request. Hala ka. Huwag kang nagpapangako. Oo nga eh. Bakit ka mo? Pero tatakdiran ko na. Nakadingig yan si Kwan. Si yung nagre-record ang panunot. Judith Ramos. Hindi, yung isa pa eh. Sino? Yung nagpupunta dito sa balay. Ay, dito sa balay. Oo, Eh. paghapon. Huwag mo Alam nang, mo yun? Huwag mo nang kanyan si Clarissa Pula. Huwag mo nang kanyan. Galing mo, Sir Ray, ko na niya. Cesar Gabwat Jr. Thank you, sir. Clarissa Dilinila Bulan. Apo, Replying to Eleanor Agor. Kumusta mo't kin ka, ma'am? Ko na na. Ala, Clarissa Dilinila. Ko na. Dadaw talubigat natapak ulam na kanilola ba siyang. Ay, Cheryl Tagala, Kuya Marvin, tay request ko nga saan mo liplipatan. Ano na dyan? Agpakada akong ayat ko. Thanks a lot and God bless awa you all. mga dito ni Dilinila. Dilinila. Dilinila Bulan. Ano tayo sila kung mang kanta? Oy. Ni Dilinila, ako sa imo. Ay, ka na. Arjan Asuero. Nay, napukawin. Siya at dapay. Aha. Apo karay please manong Marvin kunana. Nadijay. Jay kano kawitan. Apay nagadong nga request mo kita pang babae kami. Aw mit iti ni DJ Klang tayo. Ngaya etente una nga DJ. Manipod mo't kini Imelda Bautista kunana. Memories of Dream kunana. Hold me close before you say goodbye. Marigata nagsata. Malilimutan mo pa ba aking mahal? Siya agad akto na tatikwan. Tigi sa wali pa nga edi peregrinan Uy. ng Imelda. Lin Agra Villaver. Kunana, Kuya Marvin, pwede bang pa-request yung damo nga ayat from Las Piñas City? Apo, ang mga ni DJ Klang. Uy, nagigipang babae, madam, ay napalabalang lisyan tayo. Nagigilata pang lalakin, ala. Rowena Gardoque Medina, kunana, belated happy birthday sa tatay ko si Eliterio Gardoque, kunana. Gan ni ading ko, Chris Boy Gardoque, dita Kinmalabasan, Nagilian. Yan. Kinalabasan, Nagilian. Judith Ramos, kapag ipinangako mo, Idol Ray, wag mo na... hindi naman. Totohanin ko yan. Ala, sige man. Oo. Ngayon na. Kapag ipinangako mo, Idol Ray, kung na wag mo lang ipako. Kung na hindi yan napako. Basta manood ka sa Friday. Basta manood ka lang sa Friday, maliban lang kung wala ka. Yes. Clarissa Dilinila Bulan. Apo, inumpleto mo. Apay gamin complete nyo. Pili daw ko na alam makaungot niya ako tam na. Wah, ko na orela na irungaab. Gunggunam. Awang gato ba pagkakataon main. Sigurado. Basyang! Ay. Door di tam. Nakaring sa ni Lolo. Right. Kuna mo ni Alex Santiago Akad, Sir Ray, patukar mo man GSM Blow. Kuna na, nawantag kanta nga babae, sir. Awan ni Klang Klang. Pusong bato man nga rod, Kuya Marvin. Kuna ni Arjan Asuero. Awanda. Kuna ni Lynn Agna Villaver. Kuna na Dallas Resorts in Kuya Marvin. Kuna na. Apo, karigatan mo na ta kasta kaya mo. Okay, sakpay mga orgag tultuloy tayo. Tatay oras tayo kakabsat kat ni. Medyo ano orasan? mapatayon kita. Intayo mga nan mangipa ay ti may isang samiweng. Nga gapo mo lang kinaading Marvin. Ala, bimabata. Bimabati views tayo. Dalangin yung 109 ang views ta naman ng Ray. Ala, kita. Like-share yun na po. Tatatayo tayo pa eh. Kaya tingnan na po tayo request ni Sir Stay Work With lang. Kanta nga na po all one. Yellow Rose. Rayao ni Ilocano. And I woke this morning, imagine
a single yellow rose. I smiled, but when I read the card, the teardrops in my eyes, it was the only way that you could say goodbye. You couldn't tell me to my face that you have found another, and it never crossed my mind you'd be untrue. So today, as I'm sleeping, you left me here alone, and you said goodbye with this yellow rose. Rayaw ni Ilocano. Did you know that the yellow rose is me I-share mo nga Roden kumari siya nagas. Yan. forever? And did you know they say forever I'll be true? Why did you have to go and straight leaving? Throw our love away. Why did you leave a single yellow rose? You couldn't tell me to my face that you have found another, and it never crossed my mind you'd be untrue. So today, as I'm sleeping, you left me here alone, and you said goodbye with a single yellow rose. Yes, you said goodbye with a single yellow rose. Rayaw ni Ilocano. Ayan, dadang dapat ikanta ka na pa one yellow rose. Ayan. Manipod mat kini Ading Marvin. Ayan. Okay, hindi ka tagtultuloy apong kadagiti greeting show. Manipod kini Nick Paradillo. Sir, salamat sa pag-greet. Taga-barangay Mudyang po ako, Davao City. At pakigreet ulit sa mahal naming na Mayor Inday Sara Duterte. Salamat ko na. Daddy Byron Concepcion, datay man nga rod agbabagat idol agyaman hehehe ko na. Manipod mo't kini Clarissa Delinila Bulan. Nagmayat pa na ngala na Magellan, 100 grado na. Ton Friday manain ko na. Nag-imasay. Talaga, nakakodati, nakarimay na. Manipod mo't kini Judith Ramos, always present na idol. Kayo pa, nakaka-addict, hehe, kunana. Po na yan. Oo na yan. Manipod mo kini Jason Kabantak, pare good evening kanyayo mga idol. Kuna request ko man jaya, dita den nam. Kuna Po na yan. Nakita tayo parang na makahabol pa eh. Okay. Ami Binoya. Good evening DJ Klang, watching from Hawaii. Kuna na. Po. Hello, Mami Binuya. Manipod kini Shane Nagas. Ini kumarig, nagmayat nga patapukan sa lunan, makapaay-ayo nga ibalsi ko na. I-share mo nga rodin kumare. Ayan, kita tapnoy tikasta, umadadutay pa. Ha? Manipod mo kini Madam Judith Ramos, dan sharing ng mga idol ko na. Thank you po Madam. Lane Agna Villaver, ko na galing talaga ni Kuya Marvin, ko na. Okay, sakbay ng art man na po yung tagtultuloy. Nagtiman na po ti may isang samiweng. Kanda tayo man nga po nga sunata kit ka tayo man nga isagot mat kadagiti apuhan nga makawaawat iti Ilocano. Ayan. So, itagalog mo. Tagalog ta. Anya ka nga kantata? Dik amo tayo dyan lang mayat nga kanta.
Yan, para para po sa mga hindi po nakakaintindi ng Ilocano. Ayan. Yan. Para sa mga Tagalog, sa mga taga Davao region. Po? Diba? O giliw, o kay ganda mo, nalalanghap ko pati ang iyong bango. Mga tingin mo, damang-dama ko, ibang ligaya ang dulot nito. Papayag ka bang ligawan kita? O baka naman may syota ka na? Wala kang dapat na ipag-alala. Ikaw ang pag-ibig, wala nang iba. Irog ko, ikaw ang pintig ng puso. Araw ko'y naging masigla't makulay. Ang umibig ay ganun kasaya kung laging kayakap at kapiling kita. Rayaw Ni Ilocano. Papayag ka bang ligawan kita? O baka naman may syota ka na? Wala kang dapat na ipag-alala. Ikaw ang pag-ibig, wala nang iba. Irog ko, ikaw ang puso. Araw ko'y naging masigla't makulay. Ang umibig ay ganun kasaya kung laging kayakap at kapiling kita. Irog ko, ikaw ang pintig ng puso. Araw ko'y naging masigla't makulay. Ang umibig ay ganun kasaya kung laging kayakap at kapiling. Kung laging kayakap at kapiling kita. Kung laging kayakap at kapiling kita. Rayaw ni Ilocano. Okay, dito ang orti kantang na pauluhan. Jack Amo. Diyak ka mo. One. Okay, inteng ortag tultuli apo dagiti greetings yo. Kuna ni Madam Remy Mauricio. Bye-bye mga idol. See you on Friday again. Kuna na papananangatan. Papanangatan ni mga Tita Red. Tapos ko naman ni Madam Lainey Flores. Hello, watching from Hong Kong po. Kuna na. Ko naman ni Daddy Byron Concepcion. Thank you mga idol. Dahil babagat sagot ko man kiniya. Datay may sa nga bagat ko tibiyag ko. Bigyan Abalos ko na. Alawan lang. Guna namod ni Alex Santiago Akad si Ray. Request ko man Bukirin by Pride Aguila. Baka no kabukiran mo eh.
Agbiag iti Rayaw ni Ilocano ko na. Thank you so much. Manipod kini Judith Ramos. Shout out kay Bes Leonardo Fernandez Batalyones. Kunaman ni Annabel Agbayani in share na. Kunaman ni Sonia Lagon. Good evening watching from Malaysia. Manilin Rosario Tumbaga na yung bangarabi yung mga manong ko nga nagtataraki ko na. Apo na yan. Ayam no makadrop by kantuan Manilin dito na naganan dito na lugar tayo nga pag lalayban tayo kat umay kantuman iti ka sa paningal daw ta doon pagtutungtungan tayo. Hello hermano, thank you Lord. Kunana. From Irol de los Santos, Annabel Agbayani walang katulad. Kunana. Manipod mo't kini Sir Stewart. Thanks for watching pare Makoy Castro kunana. Kumusta kan pre kan bakit mo kunana? Wow. Trip ko pigilam kunana. At dagayam mayat nga liwliwa dito. Thanks mga sir kunana. Apay kasi Nagan nang arda dyan. Ay, Trip ko pigilam. Nawa nagigtutak tatay. Ora siya. Okay, sagbay kortinte pa nagtultuloy. Ayan, adat timan na po dagiti ha? Di oras tayong kakabsada, ha? 13 minutos pa kasakbayan ti alas 10. Ayan, ating dogbaya po. Kaya ating arda po di kantangan na pauluan. Agbabakat. Aha. Naisagot na kini Daddy Byron. Nasabat bumakit ngem na lapsa inis kakin mitmat nagkibayong tuy kaunda nagbilanga ni med paudi di pang maginawaw sexy agtawen san di 60 lung ay na pailat makagargari bumakit nga agpaiso napigsa pailat inababato makahalino ti patong na makaparugso pailat inina agpapaketa isukun ko na dakaniya uray manuy uya wendak di dametrik na tuy marik na agbabaketat di dami na mo di ganas di bakit akain na yan ayat di pumatol di bakit kaskala at daglangit awan sa pulim di kinasamit arap na keninagay di bakit nasingsingpet nabambang awan minpis uray no kuribet-bet awan sa pulay may nagkinagagit takelariro tay kunkunada nga amoy lubati ang utdan di bakit akaruman sa nagpaiduma di ganas na isukun ko na dakanya uray manuy uya wendak di dametrik na tuy marik na agbabaketak pudno nga agbabaketak di dangami na mo di ganas di bakit akain na yan ayat Rayaw ni Ilocano. pumatol di
arakot na kentinagek. Di bakit na sinisingtet, nabambang lu awan mintis, uray nu kuribet-bet, awan sa pulamin at kinalagit. Dakkel lariro tay kunkunada, na amoy lubati ang utda. Di bakit akaruman sa nagpayduma, iganas na. Agpabaketa, isukun kunada kaniya, uray manuy uya wendak, di gamit rik na, tuy marik na. Agbabaketa, hudno nga agbabaketa, di da nga minamuti ganas, di bakit akainayan ayat, di da nga minamuti ganas, di bakit akainayan ayat. Rayaw ni Ilocano. Dita po tayo kanta nga agbabaketa nga isagsagot da kiniya, isagsagot mi kiniya. Daddy Byron. Sir Daddy Byron. Iti oras tayo na alas 9:52. Ay, dapat 8 minuto sa iyo pa nagkakadwate apo. Alang road, katintay ko lang Greetings. tutuloy katigiti greetings. Ha? Okay, manipod kini Daddy Byron Concepcion, galing talaga ko na na. Ini Clarissa Dilinila Bulan. Ko na na. Wow, pwede kag pa. Yan. Pao ko na biyanang para kanyam kanaw, haha, ko na. Manipod mo't kini Madam Vivian Abalo, singat kayo Sir Marvin and Sir Reventor Lagmay, ko na. God bless you both, ko na. Thank you so much, Thank Ma'am you for Vivian. today, ko na. Shout out kay Lola Basyang kini Lolo Bansyong, ko na. Ne. Kamis ko kayo, ko na. Ne. From Judith Ramos. Okay, tam? Basyang! Yo. Namiss na kakano ni apo ko na nga, Georgie Ramos. Namiss na, de. Ay. De. Lakom nga, pabaul. Hindi, lako siya nga. Palipay. Palipait. Good night, kasinsen. Palpalakpakan na ka ni Daddy Byron. Ayan. Kuna naman ni Honyo Antonio Soto, kuna na. Shout out man ti San Jose Rojas Isabela, kuna na. Ala ka, digiti amin na po nga taga San Jose Rojas na yung baggarabite amin nga wan lablabas na. Kuna naman ni Madam Vivian Abalo, so replying to Daddy Byron Concepcion. Daddy Byron Concepcion, kuna na. Nag-shoot mit nila kay kon, I love you daddy ko, kuna. Apo na yan. Oo, na yun. Aya, kas aluadan nyo, makoton kayo Why? Manipod kini Clarissa Dilinila Bulan. Idol Ray man Ilocano version ti Magellan, no? Sila tang request mo no kahit mo di may kataw. Pagtripamit ni Brinturan kasi siya eh. Permate. Manipod kini Dina Duminsale. Bye ko na sa mga karayaw. Can't watch your nice show till Friday. See you karayaw. God bless and be safe always ko na. Kasamat kayong ka, Tita Gina. Ay, Ayan. Tita Dina, Duminsil. Dita na yung Switzerland. Nagan-anad kayo mo, Tita. Da kay amin. John Antonio Soto. Shoutout man sa... nalpasin natin. Hello, hermano. Thank you, Lord. Okay. So, kanya to eh. Maudi ayo po nga bilang. Sakbay man nga ro dapo tintay panagpakaday. Ragpintay man apong ibasa ti tartaraudi nga nagpa-grade. Kuna na. Manipod kini Michelle Selvino Rifuente. Pa-shout out naman po kami dito sa Dubai. Nagikinig kami dito. And God bless. Kuna na. Judith Ramos, God bless you both always mga idol ko na. Maraming salamat din po Madam Judith Ramos. Okay. Mauding bilang
Di tayo nga programa tayo na pauluan, Rayaw ni Ilocano. Kaya di damit nga po, iti pagpagpakadaan min. Kaya kasama, di apo, na ano sa unay apo nga viewers mi. Aha. Agyaman kami unay iti panagbuy-buyayo kat sapay kumapot. Saan kayo apo mamuma? Aha. Kata kami. Yan. Kaya kaya gitimit apo kahit na pay apo ti mga sponsor iti deti programa ti Rayaw ni Ilocano. Open lat apo iti panagiti dya apo ti tulong yo apo iti programa tayo iti kastakit karkaro pay apo nga rumang ay dati programa tayo nga napaulwan. Rayaw ni Ilocano. Good night kasinsin ko na ni Clarissa Delini nila Bulan. Apo. Shout out naman po sa mga listener na mga taga-barangay Minantidos ko na ni Roldan S. Manuel. Data agkasar ko mangam na Postpone. na-postpone gapo kini COVID. Kabukin ni COVID. Tess Soto watching from Japan. Shout out man kadagitiya Kailyak di Talawag City ko na na. Dagiti apo Tagalawag City na imbaga po nga orasyo kada kay amin ditakin kasama kini Ma'am Tess. Aha. Dito na Japan. Sir Marvin ko na yung rabi kada kayo. Sir Ray lamiis talaga boses yu sir kung na nakablaawak dagiti kadwak dito ya. Dama ni Joseph kan Jason watching from Santiago City ko na request ko man sir Sukiso pasensya kan sir at ani naabutan ka ti oras. Narbalen to naman minsan to no Biyernes. Kita-kits naman tayo sa Friday. Ingat always. God bless you us all. Kuna ni Eleanor Agor. Maudi nga bilang. May sagot ka na tayo nating Marvin. Ala. Eta. Ating mga sunatan apo kat maudi nga sunatan. Iti tayo nga programa tayo pala. Akikita tayo to ulit ito no Biyernes. Iti oras talas 9 ngaging gana talas 12. Alas 2 ngaging gana talas 4 iti malam. Ala, kada dati nga rin na po ti maudi nga bilang musikal para kada kay amin nga on lawas na. Aha. Ni mo din na magkahat. Good night mga idol. See you on Friday. God bless. Kuna ni Ma Judith Ramos. There was waiting for a chance, hoping that you'll understand the things I want to say. Is my love stronger than before? I wanna see you more and more, but you close the door. Why don't you try to open up your heart? I won't take so much of your time. Maybe it's wrong to say please love me too, 'cause I know you never do. Somebody else is waiting there inside for you. Maybe it's wrong to love you more each day, 'cause I know it's here to stay. I know to whom it should belong. I believe what you said to me. We should set each other free to tell you wanted to be. But my love, stronger than before. I wanna see you more and more, but you close the door. Why don't you try to open up your heart? I won't take so much of your time. Maybe it's wrong to say please love me too, 'cause I know you never do. Somebody else is waiting there inside for you.
don't know it's easy to say, but my love is strong. I don't know if this is wrong, but I know to you should belong. Rayaw ni Ilocano. Ayan. Dapat tinagpatinggan ti programa tayo tanga oras. Yan. Aha. Ket manipod ti programa mi na pauluan Rayaw ni Ilocano. Mangibabati apo ti naimbag nga rabiin, naimbag nga bigat, naimbag nga malem. oras, naimbag nga malem. Sa dinno man apo pakadandalonan dayo ti nga programa tayo. Alakot mangibati kami apo itiya nasayaat nga salunat, ken nasayaat nga panagbibiyag tayo amin. Awan labas na. Kastan ket entono Biyernes tumanen iti alas 9 hanggang iti alas 12 iti bigat. Alas 2 nga ginggan at alas 4 iti malem. Karayaw ni Ilocano. Bye-bye. Siya nga dapo ni Marvin Agne. Siya mo tapo ti pagayam yo Ray Lagmay. Bye-bye everyone. Good night. Good night. Good morning.